men tere komme ga to sual kuris Qur'an deke algon men lobe heye hike to algon men jawab kawan komme isban waran lobe Qur'an deke hibe to Qur'an deke lobe noani algon men atuga oi algon men ga rabbuge kalam poloi matiriwanta ilahuge bas poloi e Qur'an deke algon men emme lobe he namas e lobi ga alamata algon men gossiya algon men laduganna metu ei lobiwa echen hifagen algon men nan innangama waran undaguwe e warabod masale dat e Qur'an hifagen algon men kiyawalan isinnam vejjiyam algon bandeva bandanje bay me hunnan hama eddos aneddos hatardos fastos gos maheddos darus ena lobiwa fota ekkon emme wagut kulan heda kollan sene kuldane no ekahoma ya kena bonan Qur'an deke waran lobiye algon men echeddeke lobe vejja miheddeke lobe vejja abod emihe gaatuga inne iban emihage wahagatan abod aduha iban medukana mennet ei kare gosken kamugaawene mes phonun kamugaawes adi ena chetukoggen kamugaawene mes kommes gotu abod sewagataka medukana ben awun ei algon me edekame no eki algon men hituge emme khassa daraja emihege difawat kame Qur'an algon lobe kore bonanuga e Qur'an ge emme ayate de ayate kiyawalan bes algon men gadabaru algon men bandam vejjek mane ki e Qur'an qura lobi ge dawa algon men doge yada algon men tedori wanjene dawa algon men terega emme faseha nida behaki Qur'an kam ge fa Qur'an hifa algon men shin dejjam de ayek karo algon men hatim vette eneka nidiyanna ekam enun wasilat balla algon men phone hifaga regen atardam helawati Allah subhanahu wa taala aran kore kan tatawat dini gotun dunyawi gotun timaya labai manfa enne kan tataw ekam ena inde bala Qur'an ko hifaga ena lobi wa kam dawa kura fa hifaga ena emme gadi rekus regon hela Qur'an kiwa ke ena kininde ekam ya ekkon ena dawa kore egide lobi wa kam gowana algon men en ay kiwa anen ay kiyawa hiban e bawa hitenwa e kiyawa hiban abot ekom dannawani midenne vikala bekar viyanoda kantattoga ratte inna rahmetenna ko kufiya saga mismi honna chetuko wahaga dakkan algon men regan hatardam wagotta heda korman daruga kitu Qur'an ge me ayate de ayaten algon men kiyawalam ves ei wara burakam ekkamuga wani algon men ge atuga honna aalattako medu algon men kiya etches bala fiyam kiriti Qur'an fiyawa hama huriya etches algon men kiya huriya nustake algon men kiya FB page to gonna huriya check kiya huriya Twitter account te algon men kiya Viber me liya huriya check kiya Facebook huriya check kiya Twitter huriya check kiya ekam Qur'an fiyawa huriya check algon men kiya mundani Qur'an kiyawa ka umna ka bagutenne ekam bas algon men kommex brane Qur'an ki aharen emme lobba apote efai algon men fotiganda kallava olaava gos kege mati kabodu terellava kabodu talulava algon men bebima adi ei e Qur'an de algon men lobbe ne kinum faregas e lobin ega allum ves mana acche gotuga lobin e hulum ves mana acche gotuga erun e Qur'an vastu agege murad eggeno algon men Qur'an deke e lobbe ni